Hi guys, all here and welcome to Angleškem. Here I explain English in the easiest way possible for Slovenians, and I explain Slovenian for you English speakers in the easiest way possible. Today we're going to be going through articles, more exactly definite and indefinite articles. But there's going to be a twist on this video. I'm going to speak a little bit in English and a little bit in Slovenian. So I'm going to repeat what I just said in Slovenian. Torej, ja, živo, tukaj bila ta Angleškem, tukaj razlagam angleščino na najbolj easy način. V glavnem, danes bomo šli skozi člene, bolj natančno določne in nedoločne člene. In pač malo bom govoril v slovenščini in malo v angleščini, zato ker pač v slovenščini nimamo členov, ne. V slovenščini pač nimamo to, kar bomo danes šli skozi to, ne. Tega bom pač vam razložil to v slovenščini, da boste lahko vedeli za angleščino. Ja, v glavnem. Poznamo vse skupaj v angleščini 3 različne člene. 2 sta nedoločna in nedoločna. Pri nedoločnih v bistvu pač govorimo, pri vseh členih govorimo o eni stvari, Imamo pa 2 nedoločna in nedoločna. Pri nedoločnih govorimo o kar eni stvari, ne, kar en avto, kar eno drevo, govorimo o kar eni stvari, ne, kar en avto, kar eno drevo in tako naprej. Pri določenih pa govorimo o neki določeni stvari, torej ta avto, tisto drevo, tisto sonce in tako naprej, o neki določeni stvari. In v angleščini pač tem členom rečemo articles. Nedoločnim rečemo indefinite articles, določnim pa rečemo definite articles. In zdaj bom pač, imamo pri nedoločnih na teh členih, imamo v angleščini 2 glavni besedi, n pa a. Pač n damo predstavljajte si abecedo zdaj, ne? In vse besede v angleščini, ki se začnejo pač samoglasniki, torej a, i, o, u, pred njih postavimo n, torej n apple, a ne, a je samoglasnik, n elephant, n igloo, n orange, n umbrella. In pred pač vse ostale besede, ne, ki se ne začnejo samoglasniki, pa damo a, torej a plane, a house, a monitor in tako naprej. The imamo pa potem neko točno določeno stvar, ne, torej pač the car, pač tisti avto, ne, the tree, tisto drevo, govorimo o neki točno določeni stvari. So, yeah, I just explained this in Slovenian because in Slovenian we actually don't have this subject. We always just use these 2 words, ta and to. When we want to say the tree is tall, we say to drevo je visoko. We use to instead of the. When we're talking about one specific thing, of course, we use ta or to. But when we're talking about anything, we use kar en. We use kar en, which actually, if we were to just go and translate it, just translate it, purely translate it, it would mean just one. Yeah. It would mean actually, anyone. So, yeah. Definite articles in English we say the, but in Slovenian we say ta or to. So if we want to say the tree is tall, we say to drevo je visoko. And then indefinite articles in front of every vowel, yeah, in front of every word that starts with a vowel, we put in. So an apple, an elephant, an igloo, an orange, an umbrella. And in Slovenian, we would say kar eno jabolko, kar en slon, kar en igloo, kar ena pomaranča in kar en dežnik. We don't use an or a, we use kar en or kar eno or kar ena. Yeah. So when we're talking about a specific thing, we use ta or to. When we're talking about anything, we use kar en, kar ena, kar en. And that's actually it for this video. If you guys have any questions, feel free to leave them in the comment or email me. My mail's also gonna be in the description of the video. So I really hope you enjoyed this video. If you did, it would mean the world to me if you liked, or subscribe to the channel Angleškem. It's completely free and it helps me out a ton. So I hope to see you guys next time, and bye.